Kırgızistan даже qarab tiktep koyup ketip atat. Ol eldin mana şu Nokat rayonunun atası degende gap hakim degen. Bardыңыздар, комментарийларыңыздарды жазыңыздарчы. Соттордун аткарып аткан иштери тууру, туура эмес экенин жооп берип коюңуздарчы. Sottор Кудай эмес да каалаганда иш аракеттер жүргүзүшкө. Hiç kim bizde ukubay jatat. Даже sotyan, prokuroryan hiç kim ukubay jatat. Вообще Kırgızistan'ın elinin 80-90% sottordun kılgan işlerinden narazı da oylayım ben. Саламатсыздар урматтуу мекендештер. Биз азыр кайрадан Нокат районуна келдик. Бүгүн Нокат районунда акционердик коом катышуучулары сот системасына наразычылыгын айтышып, мага кайрылышкан. Ошол себептен биз бүгүн кайрадан Нокатка келдик. Мына бүгүн сот системасы реформа болду, ротация болду. Бирок ошол кандай деңгээлде жыйынтыгы берилди. Ошол себептен биз чогулдук. Мына аксакалдар мага чалышып, азамат кел, бизге жардам бер, бизги чагылдырып коомчулукка чыгар бер деген себептен мен бияка бүгүн келдим. Ошого сөздү анда аксакалдарга берейин. Урматтуу кыргызстандыктар, биз аяк баягы 20 жылдан бери өзүбүзгө акцияга болгон укугубузду коргоо үчүн соттошуп келебиз. Бирок ага карабастан эми барлыгы эле сотторду айта албаймын. Arasındaki kebir sottorдун mıyzamsız iş hareketlerinden biz şu oğragerçilik bolup 20-30 adam alı oşqa jügür, alı jogorу sotqa jügür, alı rayonduk sotqa jügürüp kelebiz. 2020-жылы Kırgız Ata Aksionerdik Koomu olup kayra kattalganbız. Justisiya bar jogунан ötkönbüz. Bирок mülktü alışqa kelgende şu sottordun mıyzamsız iş hareketlerinden çurkap жүрөбүz. Mına keçe gele işte. Bir aksionerdik koomga hiç kanday tiyешеси жок. Aşımovдун arızın Sudiya Obolbek'i öndürüşke kabul algan. Biz aksiyany kattoo bölümünden, Justisiya başkarmalığынан ol aksioner emes degen kagazды alып kelsek de bolboy, öndürüşke kabul alıp bizdin oşol eldin, jalp eldin çoğuluşun negizinde жазылган protokoldu jokka çıgarуу jönündө arız bergen. Sot anı nemeni çektөө kirgizip koygan. Bayağı aksionerdik koomdun jetekçisin iş hareketlerine çektөө kirgizgen. Emi bu yerde ol Doğuger Aşimov Jalınbek hiç kanday Doğuger bola albayt. Sebebi al aksioner emes. Aksionerdik koomga hiç tiyешеси jok. Biz 78 adam aksionerdik kattoodan ötkönbüz. Tüştükö gelseler barlığın kılsa bolaveret dep gelişe sottor bilbeymin. Şoğa bir kandaydır irirökpe kıla turgan bir mekanizm gerek sottorgoçu. Anday kılbasa sottor Kuday emes de kalaganda iş hareketler жүргүзүшkö. Mıyzamın çeginde iş hareket kılış gerek. Mıyzamın çeginde kılbayı sottor da жооп beriş gerek kılgan işlerine. Boldu em men usul bir mına elden jıйынтык kütöbüz. Egerde gelse bizde büt kolubuzda bar dokumentler var. Bunun arkasından biz prezidentlik aparatka çeyin, generalny prokuraturaga çeyin bar joguna barsak sottorдун işine giyilik iş albayбыз. Deputatlarga sottorдун işine giyilik iş albayбыз. Ras giyilik iş albagandan keyin sottor mıyzam çeginde işe barış gerek ele. Tileke karşı ayrıkça biz hem ötkörgön şu sotluk sistemalar hiç aga karabayt. Ayrıkça mülk talaş, yer talaş da sottor kandaydır bir başka nerselige bulunуп ketet. Boldu menin ayta turgan sözüm şu, sottorga narazыбыз. Вообще Kırgızistan'ın elinden 80-90% sottordun kılgan işlerinden narazı da oylayım ben. Sebebi hiç ukkan jokmun, usta sottor adilet çeçim çıkardı degen sözde aytırgan. Direktirde Kurbanovdu Zakirjanды şaylaganбыз. Mana hazır mana Obolbekovдун жүргүзгөн işinde mana bizdin oşo Zakirjan mıyzamdын çekinde şaylansayam mana kagaz işlerini жүргүзгөнгө buga toskolduk kılıp kamauga aldırıp koyup жатат. Bu sottordun bunday жүргүзгөн işleri natura bolup atat da. Bizim en negizgi kollektiv narazıçılığı mına sottorgo. Sottorдун içinde mına Kaliyeva, anan keyin belki Obolbekov degenler. Biz oşo sottorgo uşunçalık
Ayrıca buna Nokat rayonu sotlarına narazıyız. Bizga shu yordam berdim. Bu yerda Noqat rayonida birov hech kim bizni o'qib ajratadi. Даже soti ham, prokurori ham hech kim o'qib ajratadi. Shunga bir yordam berishingizni sizlardan so'ranib qolaman. Урматтуу кыргыз элим, ушуну баардыгыңыздар комментарийларыңыздарды жазыңыздарчы. Соттордун аткарып аткан иштери туурабы, туура эмес экенин жооп берип коюңуздарчы. Урматтуу кыргызстандыктар, биз аргабыз түгөнүп, каерге барсак арызыбыз аргаттап суу кетпегендигинен ушул мына шу видеого чыгарып интернет аркылуу кайрылат деп ушул жигитке кайрылганбыз көпчүлүк эл. Элге бул керектүү ушул органдарга ушу биздин үнүбүз жетсинчи, элдин дагы мүдөөсүн угуп, мыйзамдуу болгон нерселерибизди өздөрү кайтарып беришке жардам тиер деп чакырдык. Бул жигитке биз өтө ыраазыбыз. Себеби кайсы жерге барбасаң соттордун ишине кийлигише албайбыз дейт. Соттор же адилет чечим чыгарбайт. Айрыкча ушул Оболбек окшогондор эмненин негизинде кылып атат? Эч мыйзамсыз иш аракеттер жүргүзүп атат. Биз ушул немеге азаматка ыраазыбыз, ушунчалык элге аз-маз болсо дагы жеткирип рахмат айтабыз азаматка. Эми ошого окшогон атуулдар чыга берсин, элге жардам тие турган. Себеби андай кылбаса элдин мүдөөсүн, арызын укчу адам почти Кыргызстанда жок десең болот. Биз мына акимчиликтин алдында өзүбүздүн көйгөйлүү маселелерди чечүү үчүн келгенбиз. Кичине болсо дагы жардам тиер деген. Райондун акими фамилиясын билбейт экенмин, атын билбейт экенмин. Чыгып, 15-20 адам турасыңар, не маселе менен келдиңер, кандай көйгөйлүү маселеңер бар деп бир ары сурабастан, даже карап тиктеп койбостон кетип атат. Ол элдин мына шу Noqat районунун атасы дегенде кеп аким деген. Чечилбеген маселени чеччү. Конечно, соттордун ишине кийлигише албайт, бирок адилет болушуна кийлигише. Бир ооз сурап коюп атты ушунча элден. Абаксагалдар бар эле, ветерандар бар эле. Бул кайра тиктебесе машина үстүнө отурган бойдон кетип калды. Тиктебесе машина үстүнө отурган бойдон кетип калды.